So hello guys, welcome back to a new video of Uchiha Brothers Gaming. So guys, आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम हेर्न गएको छु स्क्विड गेम गाइज सिजन 2 र 3 खेल्ने नि 8 7 6 5 4 3 2 1 कूदो टेलीपोर्टिंग गाइस अनि क्यान्डिल बोलाउनु पर्यो जोइनिङ फर प्लेयर्स छिटो प्रोसेस द म्याच छिटो 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 इन Be fast. With the Daniel. In Bain. Couldn't have lawyer. Malay, that's a gay on the guy. Tell you, Logger. Give me start, guys. Tag it, I like green lighter. Kokoma. हेलो म कता हूँ मैले देख्दै देखिन ओ सुन्नेदा कोसिकिया सुन्नेदा उमा कोसिकिया सुन्नेदा ओए easy win you survive well done ta you made through round complete final guys जति त्यसरी भए पनि यो राउन्ड सकियो +1 विन भयो गाइस हाम्रो लेभल 2 मा पुग्यौं गाइस हामी कोच जाने अब कन्टिन्यू Continue, please. We'll continue. Yes. Finally. पैसा आयो guys. पैसा आयो. Squid game be like. Money. Here comes the money. Run. But team आए फेरि That is the rule of the game. वाले गेम फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ गाइस in you survive well done सुसु ब्रेक लिएर आउँछ है Oh guys, I'm back. Continue.
म त फेरि कन्टिन्यू हान्न चाहन्छु गरे गाइज प्लिज कन्टिन्यू नो यस यस गाइज पैसा here comes the money with don't hit the guard, they can eliminate you. But I don't want to play. You're eliminated. 10 seconds में revive होना सक्छु वेलकम बैक स्मोकी एंड गाइस मेरो रोब्लॉक्स को नाम चाहिँ स्मोकी EX हो तर मेरो क्यारेक्टर यस्तो देखिन्न गाइस यस्तो चाहिँ भले देखिन्न अनि गाइस भन्छ कि स्मोकी EX अनि मेरो चाहिँ इमोट हानेको छ ल गाइस आजको लागि यति नै अब अर्को भिडियोमा स्क्रिन गेमको यहाँ आज कन्टिन्यू हानामलामा मोरे फेरि त्यही पनि मैले फर्स्ट टाइम खेलेर अनि गाइस अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई बाई गाइस